turebe mpira kwa William Togwe. William ikipe rero sasa ukuntu ipanze mwizamu harimo Ruhamya Nkiko Iva, hanyuma 4 na 5 cyangwa se umutima wa defense urimo witwa Nduwayo Alex ndetse n'uwitwa Aliyuswane, hanyuma hari umusifuzi aravuga ati yaraririye, hanyuma ni nako mbona hagati mu kibuga gataratari gukoresha witwa Ngabo Nziza Pacifique, hanyuma ku 8 Yusuf Dauda, icuma gakoresha witwa Nibizi Ramadan, sorry ni Lamine Ba, hanyuma Nibizi Ramadan arimo araca kuri 7 Iragwa Haji agaca 11 akatakisha William Togwi, Lamine Ba agakina 10. Nuko nguko mbona witwa Abdalrahim Talebu yapanze ekipe. Bene bitoroshye rero katerebe Yusuf Dauda arakwinjirana, Dauda William Togwi ndani, cyambere cyanyoye tayari. Igitego cyambere gitsinzwe na William Togwi ku munota wa kabiri w'umukino gusa, ku mupira mwiza cyane, passe y'amazi hawe n'uwitwa Yusuf Dauda. Mbena bitoroshye rero, igitego kimwe ku busa, umukino ubona yuko nyine ari uwa gicuti, nta n'impamvu yo kwigora bazana abasifuzi. Abakozi b'ikipe ya APR nibo barimo basifura, ushinzwe ibikoresho niwe musifuzi uri hagati, ushinzwe banaga umupira muremure imbere ya Tansore katerebe Tanchon kora kwa Lamine, garara mpira kwa Iragwa Haji mtoto Rutsiro boy, Iragwa Haji ariko umusifuzi aravuga ati we wamuteze inkokora, kandi ibyo ntago biba byemewe, Tansore rero katerebe mpira fotsure binare, atangira mpira azero ku muzamu wabo, katerebe kupira ku ruhande rw'ibumoso. Tanson arakazamuka n'agapira neza cyane, ene maestro Tansore katerebe narabona ko none bari cyane bavuga bati reka tugira Tanson Iragwa Haji arawiba, Iragwa Haji Iragwa Rutsiro boy avunderezamo igitego cya mbere, afunderezamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR. Iragwa Haji ndakeka najye igitego cye cya mbere muri APR. Iragwa Haji Kovi Rutsiro azamuka iyo mu Nzove agana hano Ishyorongi, atangiye naho guseta fire, Iragwa Haji twavuga yuko ari amakosa y'abadefenseur b'ikipe y'Intare, kubera ko bakinanye agapira mu rubuga rwabo. Iragwa Haji areba uburyo barimo bagakina, aracomoka, bari buze kureba video, ndaza kubisubiza Roland barabibona neza cyane, ahita acomoka rwose yamubaza umudefenseur amapira nta kindi ari gukora, itavunderezamo. Amakosa akomeye cyane y'abadefenseur b'Intare, aba bana rwose batsari bahagaze neza, biza gutuma barya igitego cya kabiri, Tansore katerebe Dauda, Lamine katerebe Denis Omedi mtoto akabaka mpira kwa Lamine Ba, Tansor chenga Lamine zamara Marco, Nibizi Ramadan, William Togwe akaba yasotse mu kibuga. Izo ni impinduka zakozwe, William Togwe akaba yasotse. Tansore katerebe n'Intare arawitwarira, abana bagenda bacenga. Tansor zamukana baro kavinga baro mpira mwiza cyane, Geramo katerebe Tansor Mbolenga Fitina Omba bebegana mpira kwa Dauda, Yusuf Dauda. Tansor katerebe mpira kwa Ngabo Nziza Pacifique, Tansor Denis Omedi niwe mwataka kora ko William yasotse, katerebe Pacifique garara mpira kwa Haji, Iragwa Haji
Iragwa Haji gonga pase kwa Lamine ba Lamine byinagira kuri baro Tanso shwirageza kwa Denis Omedi garampira kwa Pacific ya 80 Tanso kwa Dauda garamupira kwa Alexi Tanso reka 80 ngamo nziza acha kopera mwiza cyane kwa Iragwa Haji acha kopera mwiza cyane ashaka mborenga ariko amasevza aravuga ati habaye kurarira habayeho kurarira ibintu bitarashye rero ibitego biri ku busa 2-0 piro ramurengana aba bana banako rwose ibintu bitarashye piro nuko nagwana Iragwa Haji hajana gira Lamine piro rarenga tuzaravuga ati we Haji bawukurengesheje ati we Iragwa Haji umupira bawukurengesheje Tanso rero ibintu bitarashye reka turebe abagingo akimu nawe umupira arawurenza reka turebe turakaroko nagwana umupira mwiza cyane Tanso repre Denis Omedi tatu akabaka papa we mpurica ku ruhande Denis Omedi arugerageje kurekura ishoti rikomeye cyane ariko umupira urarenga William Togwi niwe wasimbuwe na Denis Omedi wamaze kubagera mu kibuga kabisa bena bitoroshye rero